Hi, John. Hi, John. Hi, John. Bye-bye. Yeah? Ngaze ngaqisola nje. Ngaba njani nje lento Jona? Hi, John. Ngayithe nje lenza abantu. Abantu abada kanjena. Yathi kumengaka bo. Abroad awathi. Ngiselana kulona mhlaba ngeke ngiphela manje ngiyohluleka ngisamile ngiselana kulona mhlaba ngeke ngiphela manje Hello. Yes, Angel. Yebo, John, njani? Ngiyaphila mina. Ukhuluma na-Angel ngibaqanisa nale nombolo yami sowayidelete nokuyidilitha lapha ecingweni lakho. Ngilokhomba Angel uthini? Yeah, ngikushayelele ukutshela ukuthi ngakubona namuhla ku-very urgent. Very urgent. Yebo. Why ungangitsheli kona efonini? No, lele ngifuna ukukutshela bona ngeke ngifuna ukutshela la efonini because ukuthi personal. And ngathi ngiyakutshela ungiphathe wena bese ngisitwa yini mina. Sesikolweni mosimini nyalo ungakubona nini nje wena-ke? Okay, mina nyalo ngifree. Yebo phela Angel ngiyelo free hayi. Unganginiki i-attitude phela ngithi mina nyalo ngifree ngabe sengibona nini. Nakubona mangiphuma esikolweni Angel ngiphuma esikoleni ndakubona nandosa. Come I also watch it. But anyway, it's okay. Good thinking. Ndabona mangiphuma esikolweni. Yeah, ngiphathe kudla because I'm so starved. Ngidambile. Yo. Angisengisebenza kasondleni mina Hey, Angel. la ungafunekela. Angel ngidakubona ne. Yeah. Sharp. Sure Angel. Alright. Ndawubona ngawe kungangibandleli kungabukhulu. Okay Angel kuthi ngiyenda kubona. Angisoze ngilahlithemba Angisoze ngilahlithemba Angisoze ngilahlithemba Angisoze ngilahlithemba Impumelelo yami Isihambe kanye nesikhulu sami sesikhulu. Yo. Sithi tafika ngabo 2. Ndinyalo sekusha 3. Shende njani? No. Sale ngimshayela sale sicetha nje ecingweni. Ngisenze ngesikini sami. Singamshayela. Nayile thinking attack. So isikhathi nje ngethinking unethinking. Koke vele nasibangani. Vele nakusitani. Oh, last thing, hamba njani? Skimi ngekade ngifike ngathi phela sizamthana ngabo 2. Kanye skimi ngijake embabani nani amaphepha ehlani wami sembabani. So, sale sicada la cingweni wena skimi. Ya Angel ngithekeni yakho le. Yolosha ngayo nje kulamalanga ngisho mashushu ngiyanibona phela. Uthi sina 3 months scheme. Hayi scheme. Ayilethekeni ngento kayiyaphambatisa mani ngeke kwenteke. Utokhaza sina nje tinyanga kati akasisho ngato mani scheme. Hayi scheme wakho mntwana scheme photo ngajoni. Joni bahlukana nalomuntu. Ngeke kwendeke ukuthi scheme ngafika ku anesisi nebe ngambona nabe bekapheka scheme. Ngisheshe ngibacheck ke nelaba la abadala lokuthotho ngescheme. No scheme. Intwana yakho yona nje ngabe kusisilethe intwaneni scheme kusesilethe kungabe umntwana wakho scheme. Njengoba nje scheme sisuthi abalithama kwala nje ukhaze siyiboy leya. Sesewukhona nje kunakuphuza siphuza sishone laphayana sekuneboy yakho eceleni. Hayi yakho scheme. Kuleke scheme yakho. Kukhuleka scheme mvuma wena. Tonke izinto sesatibona ekuhambeni kwendlela but nje khohlwa ngalo Joni. Lo Joni ngosi wakutshela ukuthi uneyithekeli yakhe lelenye nayo kashe emashushu. Nawashana emashushu ngiwakho scheme. Emashushu ngiwakho. Ya scheme. Hayi bekakushasha scheme. Kuleka.
Alright, skin sama isitawuthi insana nama senijwayele babani sitawushayelana skin. Shap brabam. Bona. Bam kusiyam tikikare tik. Jadi yang aku tinggal pun sama dia. So when you use section of homework, saya mau everything kelas itu saya cici manggil cara engine dan alus. Kalau fast terus cari kan. So like, next. So kalau kalau stress aku nak cakap. Yeah. Utin ini na Rafael sen namitan. Rafael aku friend aku mangwan. Ending next ni ndo na. Wam. Wow. Yes, yes, bende. Ni meeting ni kana. Angel, And the girl is serious. Angel. When was the last time Tina was coming? Is it not 3 months ago? But in me. So when you realize and I'm after 3 months you pregnant, Yeah. you don't have na Yeah. Hebu Ending pregnant. ya still na this. Nibonile na boyfriend wako happy. Manje na besibonile. Sasa mbizo situation. Wewe sasa tunasabana. Wewe bese somo batata just Sawa this. kwethu. Last week. Ngiyakutshela phela. Ending la still na ke. And nangabe awusuneka yini ngiyakudinga. Angel. So when you go outside you're pregnant and then umtshele ubuye game umtshele ukuthi pregnant. Mntanami. So wami mntana lo uthatha mntana lo mise baba wakhe mama. Ngeke. Ngeke. Yeah, the last person I had sex with, I don't know. Ngeke wena 3 months without sex. It's hard brother. That's absolutely impossible. Ma'am, You know the story ukuthi wabangekani. So if you tell lento le, I don't think in the entertainer story sakho. it's fine, huh? It's fine, okay. babe. It's Because I'm okay. not mntana. Yes, it's okay. Uthatha mntana lo mnikeze baba. Zena, zena, zena. Zena, zena. Zena ganze kuphi. Zena, zena. Nentombatane nayo. Ngiyangithathela John. Utshala John. Utshala John. Hamba on. Okay, man. Ngoba bani? Oh, nguwe. Ngoba bani? Okay. Ukuthi umkhale manje ngoba bani? Baby mama. Baby mama first. John. First. Baby mama wakho nguye. Back mask. John. Yebo ngoke mfana. Sikhuluma ngayo le nto sami. Sikhuluma ngayo le nto le nto. Sikhuluma ngayo. Ubani uzokumenza manje? Angibambi mina kanje. Ngiyakubopha. Ngiyakubopha. Okuphatha. I'm blessed. Come, my friend. Hampa. Kita angkat Angel. Hampa. Makan pada aku.
uyamyuza uyamblame ngichapter second ngathi sina kananje hamba yabo seshito nithi hamba hawu yebo come on my friend so Sengibala ama-hour ibambe mshayeli ngisendleleni ngizobona ithemba lami Wathi ndoda mashaka, madoda. Ngoba tena ngiyangibanga ukuthi umthatha lo wami namazi. Na English wenda ndapha. Apa English kumina lento lomntana ngiyamtshela ngibaza. Nampinza kuna into nayo. Sama. Zipho. Zipho kapana awusama nje ukuthi une drama kanjani nje. Zipho wait. Uyamatwa nalo sisi lesimkhanze lapha. Wathi ngani scam yonke lento lena abanemanga labantu. Zipho Asipayikho yonke lento leyo Zipho yathi bengithi uyibona lento leyo Zipho lento asibuke nje ngekucala mama anginamntana na nje mina kanjani Nkosi yathi ngithandzana nawe mina Zipho awungithembi ne Sama mina ngadi serious ukuthi ukhuluma ngayo. Umfana lo bakhuluma ngaye angwato bano sister sim Angel simbone nawe park nini nangabe pregnant walo msilo bhuti simbone naye park lapha. Zipho. Tha. In the worst possible way. You came back. Hi. Jam. Kanjani? Sangkora. Sesibane futhi. Mali siponyalo nje. Ngene yento lengayadi man Nkosi man. Ade ngomanisha mfundisa bani. Si. Njengoba sikhona. Kanje Zipho uJohn ngoba akafanele kwesikole. Umuhle John Zipho nje lekhaphula yakho nazibabheke nje lingasikona isisho. Manje uthi usuggest isongalile vele. Asasithi John, move on. Forget it. yeah, phethe ngalanyalo Nkosi sengavele ngimuve onyaka. John, there's still time. You can try to move on. Bakit ka naspasok ka naman lang? Constantly. Ano kanjani? Namangara, expect mo. John, there are many fishes in the sea. Excuse me. I'm here. Yes. Balas ka na sa Zipho, ne? Oh, it's can be a girlfriend, John. Try to move on. Pwede nyo na, wala ka bashi. Ang bonit. Marunong tayo. Oh, that's the name ng number. Kanya itong solang. Yes. Don't forget how much I am. Bye. Have a great day. See you later. Like I think dambe na kaka over since zibangshi yeah Skin na nang patang yung bukan tayo. yamu kululwazi Ito, walang po. Saan nga choose? Malikta, kinuha.
Oh, dali ba ya gele bag shoot. Ang boni le ba busy bag post. King a be ba busy bag first. Mine seng fale mom shoot. And ang funo malamba ne ba loot.